Maite irory peẽme g̃uarã temimbo'ekuéra jahareíta hese hajépa ñañemoaranduve hag̃ua ko ñe'ẽtéva rehegua. Ha ko'ág̃a jahechátahína arakuéra, los tiempos verbales. Ñe'ẽtéva arakuéra upéva ha'ehína España ñe'ẽme los tiempos verbales. Ha pehecháta peho hajépa mba'éichapa jaipuru porãva'erã guaraníme umi tiempos verbales. Ha guaraníme jaguerekohína mbohapy ára. Umíva umi ára jaipuru porãva'erã ha jaipurukuaáva'erã. Upehahína ha'e pe mba'e inimportantevéva guaraníme, que utilicemos correctamente los tiempos verbales. Ha upéva jahecháta jahávo kóva ko mbo'epýpe. Ko'ápe jaguerekohína hajépa umi mbohapy ára jaguerekóva Guarani ñe'ẽ. Ápehína jaguereko ára ag̃agua upéva ha'ehína España ñe'ẽme ja'éva tiempo presente. Upéi jaguerekohína pe ára upeigua, upévahína ne'írãgui og̃uahẽ. Ha upéva ha'ehína pe tiempo futuro. Upéi jaguerekohína pe ára mboyvegua, upéva ohasámava'ekue, oikómava'ekue. Ha upéva ha'ehína pe tiempo pretérito castellanope ajépa. Pretérito, oikómava'ekue. Ha pe árag̃ohína mba'e he'i ñandéve. Pe ára he'íhina ñandéve hajépa mba'e árapa, mba'e momentopepa ojejapohína pe ñe'ẽtéva. En qué momento se lleva a cabo la acción. Upéva he'íhina ñandéve pe ára. Pe ñe'ẽtévapa mba'e momentope ojejapo. El verbo, la acción, ¿verdad? En qué momento se realiza. Upéva he'i ñandévehína pe tiempo verbal. Ha ko'águive katu ñañepyrũta ñande jahesa'ỹijo jaha. Mba'e ñahesa'ỹijóta. Ñahesa'ỹijóta jahávo peteĩteĩ ajépa. Mba'éichapa jaipuruva'erãhína umi ñe'ẽky upéva ha'ehína partículas. Mba'éicha jaipurúta jahávo umi ñe'ẽky ikatu hag̃uáicha jaipuru porã pe ñe'ẽtéva arakuérape. Ko'ã guive jahechátamahína ára ag̃agua, tiempo presente. Upévahína ha'e pe ñe'ẽtéva ojejapovahína ko'ág̃a presente, ko'ág̃aite ñande jajapóva ajépa. Ha guaraníme jaguereko avei umi ñe'ẽky he'ivahína ñandéve ñande jaipuruháhína pe ñe'ẽtéva ára ag̃aguápe. Entonces, cuando nosotros utilizamos estas partículas, entonces de esa manera nos está indicando que el tiempo del verbo es el presente. ¿Cuándo? Cuando yo utilizo la partícula ina y la partícula ikóni. Ha upéicha jahecháta ápe techapyrã. Jaguerekohína techapyrã he'íva ñandéve. Amba'apo'aína. Máva omba'apo a partícula che amba'apo'aína. Amba'apo'aína. Entonces, terarangue che, pronombre personal che, le corresponde la partícula a. Che amba'apo'aína. Upéi he'i jaguatañaína. Má oguata. Ñande jaguatañaína. Mba'ére aipuruhína pe ñe'ẽky ja. Ha'éguihína guata peteĩ ñe'ẽtéva jurugua. Jaguata jaína. Ko'ág̃a jaguatañaína. Repurahéireína. Máva opurahéi. Nde repurahéireína. Ko'ág̃a repurahéireína. Upéi he'i oma'ẽhína. Ko'ág̃a oma'ẽhína. Má ha'e oma'ẽhína.
ha upéi oĩ peñe'ẽky ikóni. Ikóni hajépa jaipuru avei ára ag̃aguápe upévahína ha'e tiempo presente. Ikatu ja'e peguata peikóni. Ko'ág̃a peẽ peguata peikóni. Má peẽ peguata peikóni. Jakaru jaikóni. Ko'ág̃a jakaru jaikóni. Má ñande jakaru jaikóni. Ñañe'ẽ ñaikóni. Upépe jaipuruhína partícula ña. Ndajaipurúi ja. Mba'ére jaipuru ña ha'éguihína ñe'ẽ peteĩ ñe'ẽtéva tigua. Ha upéicharamo jaipuruva'erã peñe'ẽky partícula tigua avei ajépa. Upéi he'i rokeroína. Que ha'ehína peteĩ verbo ajépa que es dormir en español. Roke roikóni. Roke roikóni ajépa. Upéva he'isehína nosotros estamos durmiendo. Ha upéicha jaguerekohína ápe umi mokõi ñe'ẽky jaipuruva'erã ajépa ñamosusútaro térã jaipurútarohína peñe'ẽtéva ára ag̃aguápe. Entonces, las partículas que debemos utilizar con el tiempo presente son ina y la siguiente partícula ikóni. Upéi jaguereko ára mboyvegua. Mboyvegua upéva he'isehína ohasámava'ekue. Tiempo pretérito. Oikóma. Upévarehína jaguereko partícula. Akue. Remba'apo akue. Mba'e he'ise upéva. Remba'apo akue. Ymáma nde remba'apova'ekue. Ajépa akue. Akarúmi. Che akarúmi. Akarúmi. Ndaha'éi ko'ág̃a akarúmi. Akarúmiva'ekue. Ajépa. Upéi va'ekue. Epukava'ekue. Epukava'ekue ko'ág̃a. Nahániri. Yma repukava'ekue. Va'ekue hína peteĩ ñe'ẽky ohechaukáva ñandéve ymáma ñande japukava'ekueha. Tenande repukava'ekue yma. Raka'e. Pehai raka'e. Peẽ pehai raka'e. Mba'e árape aréma pehai. Mba'ére upéva jaipuruhína upépe peñe'ẽky raka'e. Ha upéva he'isehína aréma jajapohague. Ohasáma. Kuri. Ambyasýkuri. Ambyasýkuri. Ko'ág̃apiko ambyasy. Nahániri. Ymáma ambyasýva'ekue che. Ha upéi oĩ pe partícula ra'e. Jaikuaa ra'e. Yma jaikuaava'ekue. Ndaha'éi ko'ág̃a. Upéicha jaguerekohína pe ára mboyvegua oguerekoháhína umi ñe'ẽky ikatúva jaipuru jahechauka hag̃ua mba'e árapepa jaipuruhína umi ñe'ẽtéva. Jahareívo hesehína jaguereko upe ára upéigua. Upéi. Upéi akarúta, upéi ajerokýta, upéi akéta. Ne'írãguitihína upéva og̃uahẽ he'ise ñandéve. Upéva ha'ehína pe España ñe'ẽme ja'éva ñandehína tiempo futuro. Mba'évahína upéva peñe'ẽky jaipurúta upépe? Ta. Asapukáita. Ko'ág̃apiko asapukáita che? Nahániri. Asapukáita upéi. Ne'írã gueteri asapukái. Va'erã. Repukava'erã. Ko'ág̃apiko repuka? Repukámapiko ra'e? Nahániri. Repukava'erã. Upéi repukáta. Upéi oĩ ne. Ñaikytĩne. Ñaikytĩne so'o. Upéi ñaikytĩne. Ko'ág̃a ndaha'éi. Ajépa. Jaguereko avei ñe'ẽky arã. Aipytyvõ arã. Aipytyvõ arã che sýpe. Ko'ág̃apiko aipytyvõ? Nahániri. Aipytyvõ arã upéi. Ára upeigua. Upéi jaguereko mbota
peñe'ẽky mbota jaipuru hína peñe'ẽtéva tigua ndive ajépa. Poñy ha'ehína peteĩ ñe'ẽtéva tigua. Upéicharõ peñe'ẽky jaipurúta hendive hína ha'e mbota. Opoñy mbota. Amo mitã opoñy mbota. Opoñýmapiko nahániri. Opoñyva'ekue nahániri. Opoñy mbota upéva he'isehína ne'írãgui. Upeigua. Opoñýtahína upéva he'ise. Ne'írãgueteri opoñy mbota. Ha pota ha'ehína peñe'ẽky jaipuruva'erã ñe'ẽtéva juruguandi. Oky pota. Okýmapiko nahániri oky potáhína. Okýtahína. Upéva he'ise. Upévahína umívahína ha'e ñe'ẽky ojepurúvahína pe ára upeiguandi. Tiempo futuro jahechaka hag̃ua pe ñe'ẽtévape. En los verbos. Ha bueno, péicha ñamog̃uahẽ jahávo ajépa hu'ãme ko mbo'epy ñe'ẽtéva ára rehegua. De los tiempos verbales. Ha ame CPM aguyje pe cherecha ha pe cherenduhaguére ha ikatu pejesareko péva ko mbo'epy rehe, ikatu hag̃uáicha pemyesaka porã ha upéi pehasa hag̃ua ajépa pe tembiaporã, ikatu hag̃uáicha pehechakuaa avei peikumbýpara'e ko mbo'epy. Entonces, de esta manera, ustedes pueden volver a mirar, ¿verdad? A analizar nuevamente para luego pasar a la evaluación y ver si realmente comprendieron o no la lección sobre tiempos verbales. Aguyje PM ha ambue ára peve.